Nangino konati abakariba wandi akira ngondo egimbe Central batungeretwe ni MCA wakara January Richard Kiomevero bamenetie bone mubunge wati Ernest Mpuru wa Borinyonto bagutonyera gavana wa Meru Kawira Mwangaza. Ndiro mbare yao ni ati akari kana ni ati ni ndimo bunge o amona seneta Kadhuri Murongi bethire bakiaya mama kanyethire akiritangu yati ukumerwa na mutari munene wa governor wa Meru Mantoni Egi siasa Lawrence Mutweri na uriti mubunge wati Ernest Mpuru wa Bori atigane na kukumera ma MCAs na kubaringanithania na mama no tukaita ka siasa ikathirina thaine ndene kaita kangwe kuriteka Nicholas Chabari na mtatoweke kilika. Wewe ngumakauntene wewe mwana ntogotwe hokaenga mwana nanatho hokaenga mwana nalare hokaenga keute koloi keune kwa nebo ndo ya rwaro to kebuli keike berikyo babera ambodi wonga bera kwa bachiombe bana bere miario ya kiumia kithiru ya mubunge wa tigania Ernest Mpuru wa Bori yaweketha gavana wa Meru Kawira Mwangaza netete na mbere ukirirwa na arakariba kirangondu gicione bunge kia Gembe Central batongeretwe ni ura wa MCA Richard Kiomevero bameneretie Mpuru wa Bori na kuwa no mwankaro mbeore kire kurubonde ba Meru nae gavana Kawira kanya ritere ya Meru ngwira bamutarire biyeteru aria o kumeneria kitendo kia Mpuru wa Bori muno ke manto ya ari Gembe North antobetwe pambere nkwenda kwira Mpuru wa Bori embe tiko kontokora muntu ari yabe akorake yo taika embe na tongeria besimiete ngabana bonene sana ngabana ora twendete nitukomya nara ya na taito nara tiane na atarire siasa lakini ari na mbesa kamatete na njara kenda weri anto akaruma ngabana akaruma ngekoro cia Meru cionde na itukwenda omwera nawe sore no ntoko yakamatete nkibere akawaka urua ngabana na ngekoro cia Meru cionde yu makosa manene nipo ntoko na ngekoro na ari baba ria o bathori winkungana na ngekoro cia Meru ninkungana na njori kukomeria ya Mpuru wa Bori ningwande na mwekoro lakini kuona ntomrome akamatete nkibere kusema kweli anto ba Meru batwe tutona ntomrome akamatete nkibere ende ntomrome gori agiwa haya kethange koro ningwantenda mwekoro ko ekethwa na Kawira wengo no mwekoro na ningavana eto kuuna ewe kanya aritere a Meru ngwe Mpuru narekane ya mama akorore kiraito akoro angavana nonge warekuo munya uwango na mukorora arabuta nwe tha ito mura narekane nwe aremere ba Mpuru te mama komba tafadhali rekwa na ito twekethana nkibere batu twena mesie twira twendete twena ana betu na itwendete mami eto sana ibo ntutamudhura na kure inyinge no ntu itugome mama waturithira ngwe ni mama tayari witaniria na batu kintu kira tukuromba ni Mpuru amenye miankeke arekane na mama amenye uturithira ngwe tutawisa ko yakurumanga mama eti mama bae batwekethera mama betu indi akia okay unde ndi mwana kandi mwana muthaka akia ekethete Kawira no mona ekethete mama onsiere mure nareke anko mure nareke na weketha mama betu aika Kawira kanye kawe aturithira ngwe na Meru endelee mbere omuntu narome kanyene kawe arite ngwirere ke nuntu 2027 tukeya tukarirenge ya wananchi tukeya kuona ngwira boritete na rera tukeya twethire we etene ke Mpuru ri ngweku irare weketha Kawira utarita ngweku fanya kazi yako achana na kazi ya mwenyewe. Ntautano isietete na mbere ni bamenerete kinya mubunge wa Central Imenti Kirimangoshine ni kiraba kuanika otonyero ritingwe bwa gavana Kawira Mwangaza na raba kuboria ni bamenye mianka yo na baritengwirere yo Mpuru wa Bori na Kadhuri Murongi na Ngosine antobo abunge bo baba thatu ito kwenda mbere ndenda kwira Ngosine o antoba ka theri na bakurira antoba kiago na bakurira antoba kariene na bakurira antoba kibara nyuke na bakurira banda marete ntuko cionthe utukomba ngweku ya wondi ya constituency eku ya Imenti Central lakini nkuibokero na gavana Kawira Mwangaza yaka Kadhuri aremi ningwe yewera to mutarite ya senator na aremi kuruta ngwewe no ntubando kigina gira gibatire kuma na national government kikeya na county Mwangaza ikinyari tingwe ba county baterei onto baterei to taibunya ntukwe mo Kadhuri aketheta nara na ito minye muchore Ruto na muchore thirikari to taibunya ntukwe mwe aketheta agiwa becha ni ciendu nara county
kenda nya aritingwe bakaunti beta atia bariwa Mpuru nete nara mbunge aende mswanda jo kuthatira mira ititokina kanda tatuisa kuya kuingililia siasa za Meru nasi ekando Muthia Kirivero itare kento Meru kaunti ya ora boko ya renge ntothi tafadhali kathuri mbunge kwenda okwira anto we ureta mbesa Meru County wani ogweta kuita mbesa Meru County ukaita iketa nyiringi anto baguku ano bathania mbesa milioni ubeta kwa oversight ngabana kwena atongere twari abo nya assembly ngona bakiria bagiringe tuma kuntuko cionthe Kalembe sima ngabana no ntwengo eku yare rura rero na remerwe tafadhali ngabana mandreti yake ya Meru County yonde waremerwe rura rero bakwenga angabana kanya reka otumira ni viongozi bakathuri na bampure athuri kuruma ngabana kila siku ni ngavana kila siku atewe tarenu ni muntu uri saiti ora ni president wa Meru tafadhali mpe heshima. Nkiripotera Weru TV kuma Kirang'ondu Egembe Central, Beta wa Marion Karugi wa Kinyua.